al-a'zam, dele jina nilibavu kula Mwenyezi Mungu. Wakati waomba hilo, ajaba, Mungu ya ujibu kahombo hele jina hilo. Man su'ila bihi, ay man sa'ala Allahu bismihi al-a'zam, yemru yaomba Mwenyezi Mungu hele jina jitukufu kuu, ajaba subhanahu, Mungu ya ujibu subhanahu wa ta'ala. Maulama ngo ambao ngilo banu al-hayyul qayyum, lakin lam yathbutu ani nabii sallallahu alayhi wa sallama, nganrejei ndo nambe ukana lejina ilo wilo, lam yathbutu ani nabii sallallahu alayhi wa sallama bisarahan, nyetume kajaparo alivumbua ya mandalinu oandu adingu jawe jikaza we amban rabo wanzoa gange wanru wejawa manga ni jole jina kula Mungu na msubuti mwambe wena nrabo abadan ngantoreyo. Kabati hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallama ya vumbua le jina ilo direktema, hamba Mwenyezi Mungu harumema jina yahe ngabo jina kuu lambao ismullahi al-a'zam, man su'ila bihi, yemru yaomba hilo, ay man sa'ala Allahu bismihi, yemru yaomba Mwenyezi Mungu hele jina hilo, ajaba subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ya ujibu ekamru yaomba hele jina hilo. Idhan shak mtume kajabenu wale jina hilo bisarah, lakin ikhtalafu العلماء واختلفيان مع علماء ونزيوني بعضهم في اسم الله الأعظم دوانا زيوني أني سنداسي دبا سافا دو واجوا وواسوما واختلفيان لجزينا ودو واختلفيان قيل نبوانبا إنه الله لجزينا يلو الله نبوانبا ديلو الله مما تميدو رجيا وزابريني ikama ngale majina ya Mungu yonsi pia le jina linu animicho dore jere farasi mbabi ya Firauna yamba ye Mungu shakabati baba hanu ya porsuti yamba ana Allah kabati mru shamba ana rabbukumul a'la, midem fomi wanyuenda juyu le jina la Allahu kabana mru ya subuti ya litegemea. Waqila ngabu wamba ukana harumao al-hayyul qayyum, dainu nayamba ukale zinangilo bad ngabu wamba Allahu dilo lafdhul jalala, ngabu wamba al-hayyul qayyum yode manoka ekango ombo keri hotsanganya ekango ombo kairi hotsanganya keri hotsanganya ممكن هولي بارسيا، لكن لم يثبت صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم كجاثبتنا متومة ديركت، إنما حديث اختلفوا فيه إكاو اختلفيان العلماء، والأقرب الله أعلم هو الله إلى كريم ngabo ambao Allah mgude uju Allah. Mfano delezina ikawa liomba ni Asifu ibn Barkhia, dola ya kade na Nabiullahi Sulaimana yaomba yala wa Falestini yenda Yamani yarenga shahiri shetanda ni kubasha mfaume ya kaio ya damando Balqis hachomba hele zina hilo ubenya nobu wa haja siduwazi. Wakati Nabiullahi Sulaimana baada ya ruma huda wenda ya jua ze tartibu zonsi pia ya rindaje qala ya ayuhal mala'u, Sulaimana bin Daud Nabiullah Sulaiman ebo jeishi lahangu honjilio wanadamu ye majini ze hayawani ze nyunyi pia hazunjilia. Nabiullah Sulaiman haka akamfaume ya ayuhal mala'u ebo tengwe lahangu ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin, ando rujoni rea
shetanda shakifaume sha Balqisi rawe janijilia waja waslimu ngamanzo ya hojabanu yelewe kami mfaume rahanaye jalla jalalu yambe ashinu shijabanuje qala ifritun min aljinni wajuhamna ifritun min aljinni mna ifritu wamna jini mfubi wa maharomale mpesi huenda haupesi wo shangaza na mfuyu zaoye mfubi hamba ana atika bihi qabla an taquma min maqamika ya sala hamba nganjohere yasho rawe jajuha wahimo vanulio homangana manga akailo kabati yani kujoshido kensi mbaba hanu zilera zili uke kujuha kujoshido kensi uke kujuha mbabi ko ya johamba hamba nganjohere yasho rawe jajuho vanu wakansi wumnajini shana mwishe mtume Suleimana yakanofa ume hele wahamba tsindawe ngamonzo janishara karaha nawe lila jini lila rdingo wandu alohunu wadingo yabudu no ya amini bangu na mwishia mwanadamu gujoko janisho qala alladhi andahu ilmun min alkitab yondele Qur'ani ya hamba wajuhamrikao hakahana ledzina kula Mwenyezi Mungu yakaulijua قال الذي عنده علم من الكتاب هبا أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك mimi nganjohere yasho ya Suleimana rahao benya wabwani wejatanganyi hano wajuyu labeka kwezi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka nganjohere yasho rawe obenyo wajuwe jatanganyi hano wambwani rawe jatobenya lejinaye mru yahambwa Asifu ibn Barkhia basi Suleimana hambaye mrunda we mkamziani yenda nam falamma raahu mustaqirran indahu wakati Suleimana Nabiullah Suleiman yendo kauha ya chona shimwimilia ashangaya falamma raahu mustaqirran indahu قال هذا من فضل ربي يا سلام hamba zindeze ziada undo utukufu wa Mungu liyabluwani yani lauze ashkuru am akfuru anga njo shukuria nizo yanrendea au nga njo kufurira mbebano mimfaume mimruni rumawe majini mimruni rumawe pepo mimruni rumoze hayawani hata njo hamba ngasingo huja enga njo shukuria au nga njo kufuru ashkuru am akfuru waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi imru ya shukuri ya Mungu wa shukuri nafsa moya wako jwale dzina hilo abangele dzina hilo kabatu jo jambenda linwa wanazuoni wafana jitahidi ngabuamba Allah